Oce lo le sia wadi ia ele io se sit fale ton mana ba tu lo o fu ia le sa o fu men le la ia le la wa pa wale va inga le sa fa jak chali tu ai no mai le fias ia e se I tangi longo ia e se I fai po ai mal lo si tawa Ia o le red corner lo whapea o na iai ia le li o Apineri Vanille. Ia o nana te la ina ia le le o whai lanu mumu ma James lanu pai pai. Ia malona top lanu pai pai. Ia mai le li lea o Sam mai le Origin Energy Blue Corner. Ia lanu luli ia le o whai ma le tank top lanu luli foi. Na ua mata le fusuanga foi. Ilei vaenga le fia. so to lava le li o Sam mai le blue corner ava pena lava on jump fight for isa vano le li le o Pineru I le red corner Mai tau atu pe o leo mai ai vaenga le au polo fesa hoi lea o le round mua ia o le itau hoi lea o le feel around. Ia po le tau keis po lea se vaenga hoi lea ia isa o ai si na tu I hoi nei vaenga o lea fia. vai le fainga le fuso le li le blue corner ia e pe foi le tau puno foi le lano le lono winga e fai la sin pala ai foi le vai le li nei anga ia foi le puno tonu lava ila nga vale. Ia o le whainga lava nei o le tanunga pusuanga a whai ai e vavame ai le sao le vaenga ia I te mingoi ai. Ia o le anga vale lava po le tau e te whiangai moi. Ia na o toi sao atu le isi anga vale I fōlinga. Ia o le li o Sam. Apena la bona tau fai oli la wari le to lua mai ale tulanga pena I le round 1 po le tam sanga momua kusuanga I le vao le Torcas ma le Origin Energy Mai tau watu o le round 1 o lea o wapea I le li o hui. Ia o hui I le Torcas. Ia te au lava ia malo mai tau watu kusuanga le round 1. Le malo hui I le round 1. Mai sina sela o le li le tulu manulan moana le li o Sam alo papena lava on a to le tulanga pe rei tapet palanga le li le red corner le li o Pineru va le mai le Torcas anga mai tonui le le o Sam a Pineru apena ona tau fiulu lava tu mai so mai le li le o Pineru ya mai le Sam le blue corner so atu le li le o Pineru mai le red corner lo pena ona ia I le tu ia le li o Sam a Pineru O te lo corporate boxes. Ia e tau lau anta o na inga o le nei. O iai pui I se tau pai atu e short box. Ia e nama o o te roa mai a fuso ana la paenga nei le corporate box I te mo ma to I o pa na fusi tono mai e fa mai ala o ni fuso mo Ele o Pineru, alo vea masuia le Torcas, ma le o Sam, ia mai le parkesi o la Origin Energy. Mana ia tapenanga le Origin Gas. Ia la tui mo le lava mai te pina o la tui la ina, ia le kongi o koi la Origin Gas. Kani la olo ye la tui ia kwa. Se mau se la kumano e kasi a temi nei ia olo o papea ona ia te ona mai ama lo mai tau. Olo o luma lava ai ia. Mana ia? Alo mo pena la mo pai di tu sini o la pili jo lua tau fina wa ila ma le ma tau. Ma o ele sa ole ile o ko mona le di o sa. E pe ona I ole ko ia ku le tu ni sa ku yo. Ya le alo jamana bo le red corner le di o Apinem E pau nei o to ina ia o le a mate o wa ai ma la pino le ma ia ko le kamu. Le kamu le ko. Ya tano sia ia a matai tonui I ke mo ma ku ai fai mo I tu. Tano sia ia I se manga ba pena. Ya tau se fide mo. Ya sa. Ma sai le tu langa pe nai o so fa ia tuale di I wa pena.
ai kong wa pa dong wa pena la kwa na ko le jo ni mo ni le so lo mo ni le pene mo mai ni mo ma le ai jo la ba jo la pe na yai jo le le pene mo ya le no wa ya e mo chi no wa pena ona fa tani fa yo fa si about the talkers origin that's why I'm in the mind for my